Uba Ardent basai moi present jaka seng Voice of the People Party. Habakan haka jalan jaka seng mentakasi ke arpkandai terik orang pang arjar arpsau. Hasnang nonglang ke bahap apa Rambrai Constituency West Kasir District. Ulang baka arpkandai terik ke dikasi ke bakar pang nakam tajuk itu baru kiban ban ai ke jingkasyan ya keseng. Namar kani ke arpkandai terik kamri ke berjuan mereka Snem mereka wan tang sisin sau Snem. Bat mangni khmat kanuan biang hadu ke Snem arjar arpufra. Ni dia tak Snem ka bagi pak ba amsu tang bagun markershan ya kaseng mereka dikasi. Habaki pa bakin Kaweh yakin Lama juga kaseng Voice of the People Party bahkan diri kasengiru hak bakaseng kanyo ekalat Jingsynshar ban bat yu Lakam Jingsynshar hak jela Rongba ban ai ka Jingsynshar ya ka Voice of the People Party ngin da pen pau hak mak ka perthai ngem don kam ban khmi nanti jingmentoy kan bot na din jingi laring lele ya ka bade ban le kom ginong song kibedan ya ka jingit kli tegani ka por ka menta ini pertalang gitu kibedan setai sedukan lagi don ka jingmot lagi don ka jingsko ke kli ya gari baka jabri ali lang tangshi minit duk kanum siem kapor bangini pertalang hagani kapor ringkat bangi kanong gasmi sa jingmau bagani gasmi ka menta haka al fundai te ma kadai kasih sa jingma nomor ngim jio arpundai malau Snem harus benai ba hisin sau Snem kadai ka bansa jingma ka ban kampla bangila perta ya ka syap jo pra deh ka arpundai trek benai ba arpusau yen sayo biang ya kani kasni hado uar propra bat hagata kapor ndai shu tang mingin perta pra ngin Kaweh Lama Jingjop nagamta ka hamale bangin raru bangin sinsharu ya kana ka jela ka jini bat ngin kanong kunta daga jingtre shitom badaga jingkut jingmut ka bas kam gaji teni kapor ngin pertalang bani kinalam jaga Voice of the People Party ya ka sharp jo pra ngin perta shisha dokumen sim bat shwa bani ne pran ni ada kwa ban kentui piwe ngin phais lagi ing disam kam kut kam plak perta pran ni ngin dwai ru ngin sa boble pun shai ga jumut hat juga jat ben riu lalu ki kon sama ki long kemi ki long pa boble on bat scamming i kum gino yalam unang ai ni ga jingshor ga jingsta bat on pen kut hani ga ben sem juga jingshor bengal bat ai ga jingshpri ga pakai pa por di si ba ngin pertalang bat ni hagani ka por ka bementa ha pra Kaweh shibon Kaweh shahajamu